Igihe cyose ukiri ku isi nayo ntizahwema kuzanira udushya ku buryo bizawutangaza rimwe na rimwe ugafata icyemezo cyo kubifata uko bimeze, ubundi ukavuga uti ni utuntu n'utundi, ubundi ukikomereza. Rero hari ibintu biba bisaba no kubisomeza amazi kugira ngo byumvikane. Shyira amazi hafi yawe kugira ngo turebere hamwe ubudasa bw'isi udashobora gusobanukirwa mu buryo bworoshye. Ibanga abantu benshi batazi, uyu munsi turarikugezaho kuri Media TV. Tubahaye ikaze. Ku mwanya wa gatandatu turasanga indege yahagurutse mu mwaka wa 2016 igwa mu mwaka wa 2015. Niba ureba filime uzi icyo bita time travel, aho umuntu ashobora kuva mu mwaka umwe ajya mu wundi mwaka wahise cyangwa wahazaza. Birumvikana cyane ko bitashoboka, ariko ibi byabayeho aho indege ya Hawaiian Airlines yasubiye inyuma mu gihe. Iyi ndege yahagurutse Tokyo mu mwaka wa 2016 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere. Ihaguruka saa 6:10, ni ukuvuga umwaka mushya. Igwa i Honolulu muri Hawaii ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2015 saa 5:35. Ku mwanya wa gatanu turasanga ikirwa kiri mu kiyaga, kiri ku kirwa, kiri mu kiyaga, kiri ku kirwa. Mu gihugu cya Philippine mu kiyaga cya Tar n'ikirwa cya Luzon. Hariyo ibintu bisa nk'ibidasanzwe. Uretse no kubisobanukirwa ubwabyo no kubivuga, n'ikindi kizamini kitoroshye. Muri iki gihugu hari ikirwa kiri mu kiyaga, ariko icyo kiyaga nacyo kikaba kiri ku kirwa, nacyo kiri mu kindi kiyaga, nacyo kiri ku kindi kirwa. Tuza gato ubanze ubisobanukirwe. Dore uko bimeze. Volcano Point iri muri Main Crater Lake. Iyi Main Crater Lake ikaba iri kuri Volcano Island. Iyi Volcano Island ikaba iri kuri Tar Lake. Iyi Tar Lake ikaba iri kuri Luzon Island. Wabisobanukiwe? Nuko bimeze. Ku mwanya wa kane, urutoki rw'impeta y'ubukwe kuki rujya ibumoso. Nanjye najyaga ntekereza ni kubera iki ubundi nta kambara impeta y'ubukwe nko ku gikumwe? Kubera iki ari ibumoso kandi ku rutoki rubanziriza agahera? Ni ukuvuga mukubitarukoko. Nk'umugenzo wazanywe n'abaromani, burya bemeraga ko ruriya rutoki ari rwo rwonyine rufite umutsi ugenda ukagera ku mutima. Barwitaga vena amoris. Rero ikimenyetso cyo kwambara impeta kuri ruriya rutoki bakagifata nko guhuza imitima y'abashakanye. Gusa ubu birazwi ko intoki zose zifite imitsi igera ku mutima. Ku mwanya wa gatatu, aho ubutayu buhurira n'inyanja muri Namibia. Mu busanzwe ubutayu n'inyanja ntibihuza bitewe n'imiterere. Ibi bishobora gutuma ukeka ko amazi ntahahurira n'ubutayu, ariko siko bimeze. Muri Namibia hari agace ubutayu bwa Namibia buhurira n'inyanja ya Atlantic, ku buryo aho ubutayu busoreza ariho hari inkombe z'iyi nyanja. Gusa si aho honyine bigaragara, kuko hari n'utundi duce dutandukanye tumeze gutya. Ku mwanya wa kabiri, turibaza tuti kubera iki ari amazi agurishwa mu macupa agira itariki yo kurangira? Kuki ubundi amacupa y'amazi yo mu nganda azaho itariki yo kurangira kw'amazi? Wowe urumva byumvikana? Icyo dushobora kwemeranyaho ni uko amazi atapfa abaye afunze neza kuriya. None ni ukubera iki bashyiraho igihe cyo kurangira ku mazi? Burya kiriya gihe ni cy'amacupa ntabwo ari icy'amazi,
kuko bivuga ko icupa rya plastique rishobora kurangiza igihe rikanduza amazi aririmo. Ku mwanya wa mbere turasanga ko ubutayu bwa Sahara ngo burya ntibugizwe n'umucanga gusa. Ubutayu bwa Sahara bufite ibintu byinshi cyane buzwiho, gusa hagati aho hari ibindi bidasanzwe. Burya ni ubutayu butagizwe n'umucanga gusa nk'uko ubibona muri filime cyangwa ahandi, kuko ubugizwe na 25 byawo bwose wasangamo urusekabuye, imisozi, oasis ndetse n'ibindi bintu. Turabashimiye cyane mwese mudukurikira. Ese wowe hari ibindi bintu by'udushya waba uzi wadusangiza? Jya muri comment maze ubitubwire byose. Turabakunda cyane, mukore subscribe maze tujye tubana umunsi ku wundi mwibanga abantu benshi batazi. Turabakunda cyane, mugire ibihe byiza.